ama sapen ta in hichi video in video zo si na bon chung chewa ki pa thu ka hin se ye kamina hi le lulun to tham a hi in ka channel mina hi le lulun to tham vlog agiti na he nu le pa ule naw loi le pai ka so pi dei ta te ho in ngai lu na nei te in like subscribe chule notification na mo jing thai na ding notification bell click ne bol pi te te vin tia na kom ba ka hung taw he hichi ka channel la video ni mu ji di ho cho hi le nitin ka hin khuwa live vlog jong ka hin bor ji ding hi in chule motivation jong a hi thei chana bor hi chen ka hin bor ding hi in chule short video entertainment ti langpang jong bor hi chen ka hin bor ding he nu le pa ule naw le pai te ko ma ka hin tit nom chu hichi ka channel hi atha li li ka hon na lai hi jin subscribe ma jong ka nei nai pu in ji chun na ki thopi naw ka ngai chama ma jengin hi chun ka video mu zo si in na ngai lut na za lu win subscribe ni bol pi cheu win lang chule ka video ho na mu jing thele di win notification bell jong click ni bol pi win lang video ka hin upload lot le notification na mu le view ni bol pi win lang like jong ni bol pi di win ti na kan nei he mi mol alasam chile thim na nei lo ki hi jin video vlog ai lo le pp ka hin bol na ka hin sein ho a jong ka sei hil ka bol khil jong khamai the hi in hi cho chu ni ne thim win tia ka hung taw he ka video a chai chen hin vi ho zo se na chung chewa ki pa thu khin sai jin na ve chai u nga la hi a le subscribe jong nei bol diu ka ta sanin ye chun a ve den ki pa thu khin sai ki le na bon jang kevin pathin bo win tin ma ba na jong nang hoin jong pha chum na nei win lang ken jong pha chum na nei ka ti ti hi a chai na tip na nom ka hin nei in na bon chung chewa ka ki pa e tam sa tau te